Ha? Ha? Video bu. Gani benar baik tak kira. Hürmetli veteranlar, hürmetli abiler, hürmetli babaylar, okusular, okutuvchilar, hürmetli qonaqlar. Büyük Yengüden 55 yılına arnalgan mitingde asık deb e'lon etaman. «55 yıl o'tib ketgan. Babaylar qartagan, abilar ulkaygan. Seslerine sol tushgan. Avlarning qarshig'ida o'tira. Ulardan unuqtары, balaları, ularda almashtıruvchilar. Hürmetli veteranlar, abiler, babaylar, sevgen himmetliler. Büyük Yengüden 55 yıllığı bilen İstanbul Orta Mektebi direksiyasi bilen, onun kollektivisi bilen kadın ailelerge iminlik, uzun ömür hem baxit tilayman. Mitingde devam etib доклад менен алда совершенно асап Газизов Завир Рамазанович. Кудуга. Hürmetli avdaşlar, veteranlar, qonaqlar, bugün tuğan elimizde bik zor bayram, yengü günü, xatir günü, top 55 yıllık Sovet kişileri, hürmetli veteranlar, tıl rabotniklari, faşistik Germaniyani tormar etip, uşu bayramda büyük yengü bayramın bulag etdigi. Elbette, bu gün yengil berilmeni, oldur gazaplar hem yoğaltılar aşağı keldi. 55 yıl, yorti buvattan şu ömür. Yıllar ortadan yıllar öte, yıllar ötken hayın bu qaharli huguştun şahitleri lahiragaya. Ularga almaşıqta, aslıqtı, yalanqaslıqtı, huguş yavuzlıqtарын көрмеген yaş buğun kile. Elbette ularda hıravduwa, qasan nisik bulgan bu huguş. Eğer SSSR bu huguşta yengilhe, nime bulur ini? Kimder ul vatandı haqlausular? Buna şu hıravdarga cevap edilip tarih bitlerine kuyt halayıp. 1939 yılın 1 sentyabrı. Germaniya, İtalya hem Japonya faşizm təqlimatlarına dayanıp, dünya bölüşü maksatında basıp alı huguşları başlaydı. Şulay edip, ikinci bütün dünya huguşu tıkanıp gitti. Bu huguşta 70'e yakın devlet katnaşa. 1941 yıldan 22 iyun avgustunda ikinci bütün dünya başlanğıga iklim Moskovga kele Hitler'den İçki İşler Ministri
Риббентроп. Был, конечно, 20 август. Әйтергә кирәк, безнең өчен һәм менә шу дөнья өчен роковой көн диләрендән. Бында инде Риббентропты каршылай безнең бөтә хөкүмәт. Уны каршылай ил башлыгын каршылаган кебек итеп, бик итеп хөрмәтләр. Һәм менә шунда тегелә 10 елга бер-беренә һөҗүм итмәккә пакет анинападение итеп. Һәм инде менә безгә әле генә билдәле булды бит инде, шу һуңгы елларда гына безгә әйттеләр. Был пакеттан тыш. Бunda Риббентроп менән Молотовның подписи астында куела секретный протокол төзелә. Секретный документ еще. Был секретный документ буенча дөнья бүлешүдә безнең хөкүмәттә катнашканлыгы исбатлана. Был документ буенча әйтергә кирәк, Германия үзенә рөхсәт ала Польшаның яртыдан басып алырга һәм Литваны басып алырга. Безнең илдә моңа рөхсәт бирә. Безнең ил дәүләтендә рөхсәт ала ул яктан Латвияны, Белоруссияны, Украинаның яртыдан һәм Бессарабияның үзенең гаскәрләрен кертергә туры рөхсәт ала. Был инде, конечно, күрһәтә безнең туры дәүләтнең дә андай катнашлыгы, ваенлыгы бирә иде. Гитлерның кулын ысқындыруы. Бұл вакыт Аскаров Мөхәммәдияр 2 батырлык өчен медале, Зинатуллин Суббук Кызыл Йолдыз ордены, батырлык өчен медале, Рафиков Абдрахман батырлык өчен медале, Фаткуллин Ямалетдин Дан ордены, Аскаров Мөхәммәд Рәхим Дан ордены, Сайфуллин Тимирбай Кызыл Йолдыз ордены, Мырзагариев Сафуан хәрби хезмәттәре өчен 2 медаль, Ганиев Әнвәрнең орден медальләре, Валишин Бөек Ватан сугышы ордены, шуңа инде бирелә үлгәндән һуң дигән. Сугыш батырлары, һәргә мәңгелек дан, һез безнең алдыгызда баш иябез. Сугыштың беренче көндәреннән үк эшкә яраклы ир-атлар фронтка китә. Авыл тормышындагы бөтә авырлык, хатын-кыз, карт-коры, бала-сага илкәһенә төшә. Колхозыбыз эшчәннәре бында гына атмайдар. Улар бөтәһе фронт өчен, бөтәһе еңү өчен дигән лозунг астында ал-ял белмәй эшләйләр. Зинариева Нурихан апайдар, бөтә бәйле, бесән сабы һәм башка эшләрдә алдынгылар рәтендә булалар. Әлбәттә, бу исемлекте бик озак дәвам итеп булыр иде. Хөрмәтле тыл работниклары, килбетәгедә тырышып эшләнегез, алдынгылар булдыгыз. Басу батырлары, һезгә мәңгелек дан. Кадерле тугандар, әйдәгез 1 минутка тын калайык. Сугышта ятып калган Улатай бабайларыбызның, атайларыбызның исемнәрен әйтеп, уларның рухларына тынычлык теләйек. Искә алайык, тылда кыйыр егет, җир хөрүсе, балаларын астан үтермәк өчен басуда серек бәрәңге, баша күпләүсе. Бар авырлыкларга үз итеп, ата-әсәләребезне үстерүсе, өләсәләребез алдында баш иәйек. Искә алайык, кылык окопларда бар таулыгын югалткан, аяксыз колсыз килештә илде имереклектәрдән күтәргән. Бүгенге шатлыклы көндәргә килеп җитә алмай, яу яраларыннан, авырулардан үлеп калган сугыш ветераннарын хәтергә алайык. Тын калайык, зинһар 1 минутка. 1 минутка тынлык. Рәхмәт. Кадерле инәйдәр, апайдар, ир егеттәр хугыш яландарында, һез тылда җиңү яуланыгыз. Һез күргән авырлыктар, хәсрәт кайгыларды һөйләп аңлатып кына бирерлек түгел. Тешен кытып хугыштың бар авырлыктарына түзгән, җиңү көнен ягын айткан хатыннарга, әле булса кайтмаган улларын, ирләрен, дигәннәрен көтүчеләргә һәйкәлләр куелыр.
Qadrli yoldaşlar, veteranlar, qonaqlar, butun de büyük bayram, izgi bayram, yengilden 55 yıllığı bilen qaynatıplayın. Balalarığı, tuğanlarığı bilen matur turmuşta yender büyük iten hav yaşaydı. Hürmetli Büyük Vatan Soğuşu veteranları, qadrli yurttaşlar, biz bugün ulu bayram Büyük Vatan Soğuşu'nda jеңуге 55 yıllığına jayıldık. 4 yıl boyu bargan qonlu soğuş bizning il xalqına tarixta tengdaş bulmagan bir sonau ağır facia ham cheksiz qayg'ular olib keldi. 9 may günü biz eski alamiz ham hurmatlimiz ozodlik uchun kurashda halok bo'lganlarni, o'z yelkalarida so'g'ishning butun og'irliklarini ko'targanlarni, yenguvni yaqinlashtirgan bizning avlodlarda, yaqtashlarda bir ko'p kuch saldi. Barligi 688 bo'yicha yaqtashimiz so'g'ishga ketdi. Ham shularning 367si batırlarca halak oldular. Әлеге көндә 42 soğuş veteranımız var. Бүгенге көндә biz җиңүгә зур өлеш керткән тыл хезмәткәрләрен хөрмәт белән искә алабыз. Хатын-кызлар, үсмерләр, катлар җилкәсенә крестьян тормышының бөтен авыр хезмәте төште. Сезнең каһарманлык киләчәк буыннар өчен һәр вакытта батырлык үз илеңә турылык үрнәге булып калачак. Атуллин Сабух Коддусулы. Орден алın. Kıyama İnsaf Kıyamovich. Yok betinde bereket. Balalar, otoqlar. Gobayda bir var, gobayda bir ayda. Bizning ishni zo'r rahmat aytasiz. Abdel. Ganiyev Halil Latipovich. Rahmet edin. Enor var giderdik var. Olim avziga saat bermagan edik, mana saat beramiz. Azrak premyerniye. Mana ida. Sen sağ ol, hadi kolay tozalar bize. Bize tozalıkta zor rahmat olsun. Sen sağ tozalık bilan. Atuna saatda mana premyerlik konverti. Xat yozirgan. Xat. Ha? Rahmat barıgızga. Medalimiz. Yok. Так, Шулаев. Исламов Идрис Мударисович. Так. Исламов Идрис Мударисович. Береден келе. Элис бабай келе. Yere bütün isimden kutlarsa Medal. Zor rahmat. Ya Rab, qadrli veteranlar sizga to zo'r rahmat, esenlik, tozalık tilayim. Ham bu so'g'ishlar butun quvvatlanmasin, tinchlik bo'lsin. Mitinette devam ettiğimiz bu Ural Kooperativi reisi Ravishova iş Şemardan. Sizga bersin qanday? Hürmetli soğuş veteranları, hizmet veteranları, hürmetli operatif a'zoları, qonaqlar, hürmetli o'qituvchilar ham o'quvchilar,
бар кызылда кооператив идараһы профсоюз комитеті менен бийик günümüzün 55 жыллыгы менен ысын көңүлдөн кутлаймын. Сизге улуу саламаттык, ишигизде һәм шахсий турмушуңузда уңушлуктар һәм ел-елинде тынычлык тилейм. Иптәшләр, аягыз һугыш елдары бездән алышлаша бара. Әмма бу вакыттар үтәле ватаныбыз азатлыгы өчен халкыбыз күрһәткән батырлык онытылмай. Аягыз дошманды еңү, туган илебез буендырып кызыгын яулап алу өчен безнең халыкларыбыз тылдарына прав тутып, фронт тыл дала, иген батуларын дала, Малсылыкта тырышып эшләүчеләр бик күп. Даяркалар Мухтасима Мөнира, Набиуллина Зумара, Бахтигариева Таскира, Мухаммадиярова Нурия, Аскарова Лилия, Ганиева Дилә һәм башкалар. Барысында конечно исемләр әйтеп булмай. Будан караусылар Ахмедова Файруза, Киндебаева Алку, Садыйков Рафис, Магасов Вильсур, Валиев Минулла, Мадуллин Әсәд һәм башка малсыларыбыз тырышып кына эшләгән булалар. İpteşler әлі алда bizim borçlar бик күп. Сәсүліктәрді тәрбиеләу, малдарды тиешле продукция алу, бесән һәм уборка әзерләнү, ремонт эшләре һәм авылдарды, урамдарды таларту. Башка бик күп эшләр алда тора. İpteşler Birinci söz bilen әйтеп китәһе килә, тормышта һәм производствода бик күп зыян китергән искеселек, администрацияда бик әйтеп үтте. Бөтен тәртипсезлек, искеселек китереп чыгара бирде. Угышу, урлашу һәм кеше үтерү тигенә дә барып җитте бүгенде. Бал, самогон сатучылар Bizde bilmeylerdir ki uyleylerdir kurağın. Çok urunlarda ipleşler, eli bal hatıla, samazın hatıla. Bunlarda nıklı tiyarga kalık, biz bitinde barısında bile, biz kalıkta bile. O ipleşler kenişli, elekkan halde indi, legu bilgili, onların üstü espisiga baranın şulayıp hıyırların hatıp taktılı almaklar paşalayım. Buna ipleşler sip koyara gerek. Geç buğun, Нык зарарланамын белән. Кадерле ветерандар, бик җиңү байрамы белән сезгә сәламәтлек, бәхетлек, барлык теләйм. Кадерле әбиләр, бабайлар, яшьләр. Сезгә бүген 55 еллыгы белән котлыймын. Мен олар турында әзен сөйләп китәмен. Сугыш башланганда мин 5-нче класста биткәнмен. Сугыш биткәндә 9-нчы класста идем. Санашын сугыш биткән икән дигән хәбәр килгән инде. Укучылар барыбыз да мәктәпкә йөгерде. Аны ишеттек, бик куандык. Мин аларның тормыш турында берни дә әйтәлмәйм, бөтенчә әйтеп бетте. Мин сезгә аларның хәлләрен шигырем аша гына аңлатырга телим. Ире сугышка китеп, 5 бала белән калган хатын көндез инде, кыш көне шана белән урманга китә һәм адашып хәсезлектән үлеп кала. Балалар көтә-көтә, салкын өйдә ятып калалар. Иртәнчәк кенә аның үлегүләрен табып кайталар. Менә бу шигырь инде әтисе сугышка киткәндә тумып калган кызы әнисенең кабере янында ята. Әнием кадерләп бер генә, хәлең ничек икән ул якта? Şerat bugünde aldığım iken, urun aldığım iken üzmekte. Olgan sınır enke hiç şeyim yok. Sen bit ilgilerinin besledin. İdak bulup kalgan 5 balanı göz parası kırıp üstürdün. Ebi, tüpsü, tülep olgan kızın, tumbik olganın bit kursakta. Ediyim gitken suğuş kırlarına, nefedersin iken şolsakta. Bileydik, kureydik, ağır idesine enkey, bileydik, kureydik senin halinde. Başak zeyir, ışık tumup kaçkan strezdeydik üligenine. Birişmedin kurak yağazlarga, kişi ettin bizni üstürdün. Rahmet enkeysine, tınış yokla, sünmez ruhun bizde pişirdin. Buna şu vastan oralar, kurek partaydan partlar turunda basın. Yalnız bu kartlar, şefkat yok onda,
Qara yerlərdə itib təkətdə. Bu farklılıqның da bir yağı yarı, bütün kişiyə bir tegiz qarı. Bulsun Ulbek Bay, bulsun Zortürə, fəqir bulsa da bir tegiz görə. 60'a yetkəş farklıq başlana, dünya kirəkmi işit başlana. 70'a yetkəş o alı işley, bu farklılıqqa ol ələ verişmey. 75'a yetkəş əz işley başlay, dünya kirəkmi işlərin taşlay. 80'a yetkəş bir də işləmey, varlık işlerim ininden taşlay, çıqa ol yolda, üç ayak bilen, əkrengine barada barra, şurayda o üzü, baytat yol ağa. 80'de yetkəş, biraz bara, biraz tuttala, yar yetkəş, dağı yol ala. Barada bara, yoldan dolaşa, 90 yaşına getib mataşa. 90'a yetkəş, ayağım karşılay, karavatla durmayda başlay, yata da yata, durup biraz otura, oturgaç varı, dağın yatıyağın varı. Yatıyağın varı, aşağıdan yüzerde varmayı. Vakıtın songu sonrası 80 milyon 90 parası. Ey iftişler, yaşavda da başava, bu şiirini etmeliyse, o at kozana şairədir, min üzüm həmgə sanar. Bizler mitingde de üst videolarımız var, edelim. Birer edelim. Zabakla bayılır. Ana şunun sen erleyler kurşunlarlay. Nişep senin tavuşun sen. Allah Germanda da şuna kıskırdım. Hiç. Sevale. Kıskırıp yengem bendir. Kudayga şükür. Şunun için eytem. Tigiler rahmet bütün oğluma rahmet yetim üstüm. Şunun için düşürmeli. Sev. Yetim, mana benim bir sırpayım var. Biz onun bilen aslında kurduk. Rahmet. Benim İstanbul'da üç yengem var idi. Bugün Şakire. Meryem. İyi. Ana şu Meryem yengem başka oturmanı alıp kaldı beni rahmetine. Biz bir sırpayım bilen asıktı. Avulum, balıkım, rahmet, suavilerim, mektepne ihateme saldırdım. Bizimkiler, bizimkiler. Balalar şular gelgenden şulara süyünüp, uvanım, tam bilen turup şularının kületem. Şular bilen yaşayıp, rahmet suavilerim. Sizge, ulularına kim bilen? Osta bilmedik. Kimir bulatına otura. Anam bilen soğuz kabraya gittik. Akram bilen opel devre Tamam. Apkali orang ikhtilaf wajib ulul ini bugün doğrultuda basıp dürüdün ekşerde benimle hiç yalgantığım lütfu ay ne adın sonunun Ahulullah bilen oturlap soğuzda bastım. Mına isbeditil ahullah ol meni aksiyonga sakla itip koydu. Onun sabatası yok. Benim indi Baku'da başta hizmet etmez benim işki bu da batın kamerayı şinelimle verip gittim Allah'a bir yumrak moyga nişonum bilen gittim kasıp gittim ben doğuşta hele gelip sonra pensiya yollay başlagach mine aytdilar sen
Kasan gittim. Bakuga gitkenim var. Armyadan kaçkanım var. Nuk gitkenim yok. Şunun için şartına men agarak bir yerde yanlışlığım bulgan eken, özüm yanlışkam. Basıp gittim. Mına Ahullah diyeceğim. O heroy bulup kaçtı Kazakistan'a. Mına men gittim. Biz avulda bir şav gittik. Mana Timur Bulak Utra, ni Saymardan Zakaria, sunan ni Amir Sahillah tige. Sahillah Valifin Emir Azizim. Bir şav gittik. Bu fida kaldı. Ni Zakaria turda fida. Şinil tige yaptı Saymardan Zakaria. Hat alganımız var. Hatlarımını ben yoğaltsamın. Ahyara kaymada koyan hatlar var ene. Kansan indi. Tekrar bir tane alır. Onları da bana şimdi terkip. Buldu. Rahmet. Allah'ım. Hürmetli konaklar, abiler, babalar. Şu büyük İngiliz'in 55 yıllığına arnalgan mitingin oragına yetip barabır. Şu hürmetke ägirlengen belekegine konsert var. Bunu birgelep barabır tek. Hamanızlay әлі футбол шалған, тәрән яратылған топырақта, балалардың илау сауықтары, Хаман яңғырай әлі құлақта. Аңы яш өмірде хоғаш алды, аңы иптәш бұздық таяқлы, мұнда яз қалды. Көпмі әсә, көпмі мәреттектер аяқыд. Біз еңілға ұттар аша келдік, арысландар көвік ұлышып. Bana şunun özüm, da bik kıymet kanaslık. Başkurt yağırları burun-burundan doğan ilimizde başkançıların taklada katlaşkan 1941 yılda Büyük Vatan Soğuşu başlanmaz. Başkurt yigitleri özlerinin atına başların tüdürge dilek bildiren. Başkurtistanda kavaleriya diviziyası komandiri etip polkovnik İngilvali Şaymuratov tavaylılara. Başkurt Kavaleri Diviziyası'ndağı pol komandirleri arasında ilk kayıp, ilk batı komandir Tahir Kusimov'lar. Bu yaşların sportuna nık şoğurlangan, 4 yıllar çempiyon ismin yürütken. 1942 yıldan 1945 yıldan 9 mayına tiklen Başkurt Kavaleri Diviziyası atı hoğuşlarda katnaşa. Adlı yavgirler, üddere bilevendirden bir karışta arka sigelmeyi. Başkurt aktıları Leningrad'da bulgan Heroy Koğuşlar'da Ukrayna'da Büyük Vatan Soğuşu yıllarında degan belirgin görünüşler demişler. Bu endi alındı ısın İstanbul avının folkloruna.
Üçüncü